Rugiriro bwa kwa mutegeri wa Weru TV muthenyeji waku ni jwitite na mbere bwegaga nkugwate ugeni kirinteto cietu cia thaa mugwanja onimbitagwa Dorcas Wakaria tukiambiria Rais William Ruto na arugurite kigomano kia bithatu gia guchwira magamba ntaira ome ya koti nikio Africa Chief Justice Alternative Dispute Resolution muciine munene ja Nairobi kigomano kiria kiretete amwe atongeria bandu angi echa koti na kinya agwati mbaru kuma mugongo junthe kenda kuthoma mantu mwanya mwanya uria rwangirwa koti romba kwagirithua kinya nkuruki. Rais Ruto ariuga mutaratara juga kura kuona Kenya ni bagutunga tobwega gutina magamba jagutitikanira kotini. We are focusing on commercial justice, how we can accelerate development through the use of NJS, NDIR, and all the other mechanisms. Your Excellency, your presence here today is a reminder that justice sector transformation is not only the responsibility of judiciaries alone. It is a shared national and constitutional endeavor that requires the support of all arms of government and the society at large. We have gathered to discuss alternative dispute resolution. But permit me, in this room of distinguished jurists, to begin by questioning a single word, the word alternative. In Africa, the resolution of disputes through dialogue is not alternative. It has never been. It is the original and the only justice system. As we talk, we do not have a functioning African Court of Justice. The statute was established. We agreed on everything. We were supposed to appoint the judges last year, but some small technicalities, and you can see there is no real political will to do it. I really want to persuade you, as the Chief Justices of our continent, if every Chief Justice can write to their Ministers for Foreign Affairs, and if possible, to your head of state, please let us have an African Court of Justice. For example, for us in Kenya, we once became guests of the International Criminal Court, and we had real trouble with them because they rarely understood what was going on here. And that is why I am sure one of us, Justice Njoki Ndung'u, decided that maybe it is time for her to go and serve in this court and explain and so that the court can understand African perspectives on some of the things that we are doing. Akari bantora yankonga nari gicigo bunge kia Buri ni bokiririte kimakono gwa nyuma ya kwethira mwiri jwa mtumurume wo kurubwa gategate jo chura churi na mutene na jure na maringangirwa kuringana na Akari baba bariuga kwamba mwiri jojo kana mtojo oragiri guntu konge na mwiri jwawe jwa churu antwau bakimaka kwamba gukethirwa kuri na wagagi anturene na ndini bakurombo chonkoni bwampoi kugitwa na kinya okaria kumatu anturene. Ora uchurite ari mutano chia na ituratiganira mutano chia thitatu cia utuku aisa wana na ndana gwakwa lakini rukiri oja kawaida ndigwitanja baba ambira atiku baba nure ambira atiku ndamwe turatiganira no goro mbwa kure ari akeja lakini unta mugitate ntamwona ndamwira akeja unbitite ngugine ndona antu baimbita pambira mutano nyako na ichuritie kwa kanu unda makanya thai no makite lakini ndamutako wichuritie thai ai na ndamu ni kuma murigi jotita mtu ndamu lakini ena kironda kindere bukona na kuma ndamu ndera kuguru na sandi nyuma ndamu no ina menia mubuto
na ndekara ichuririo itamburukite kara ichuririo mandam ati baba ko nanje abejire bati ko muntu jure to ke mwana to jure tu ngoromba bikare tegera antoya anto bimba bikunga mwana erieje oje baba omi baba mwana ko wonwa mse datoje itankenia erie yeto kumenyeria mantu ya anto kuraganaga kwibange bagwita bagatinya mito ne kada muntu ekeri uku muito ne akamuntu muito ne akero uku kada muntu akaria muito ne akaria banyindura ku muntu tumba wichuria wimutete kara ichuretie ne ena kemindo imunta alafu itia mutene indigari manto jaja kurigaria ondo kere ambigirwe rube na mtangi ande jo tegera ndono mana mti thirikari ni tegera imbie kuria bangi no ntunkunga tukara kwi mantu jakunikairwa antu iboragana na antu bakaithwa baba kuragana bakaithwa kou twakara na orani baumare tukamenya ing'ania agaitwa kire antu no tumurani ketha kura mutano cia ruju yuni akora kana nyogo mwandikio nteto akurae no muntu imurani kou ntu bubuni nkumbeneria bunene na nkoro yakwete nenya buruno ntu bamuntu ja mutano cia murigine are nteto ega kirirwa ketha thirikari na inya no ntu thirikari no tukaritie na inyo chungusa manto ja ne chungusa imbira rire mutano cia no ntu murigi jo nkingo tutebati kwetha muntu ena kironda kuguru na iturari no atena kironda anda romba thirikari tiomia menya manto ja no ntu aja antu baba kwa ingi mona ndembe mona kwa kwete thirikari ni tutegere tuone kioto kya mwana ocho na tuina peni ngorone cietu sana na karikari ri kuendelea mono irie yetu mono na thirikari ntije ine eri angage kiririte gukirira mantu ja kana ajo kwikanwa tutekwera imbie kuendelea nkoromba thirikari yetu itutegere antu babethe ekaria mono na bategere mono ikobya antu babethe bingi mono nturene yetu akari bawandi ya kerua nari gicigo bunge kia Buri nibonekete kugwata mbaru wa kibwa mirandi ya thirikari nene aja kaunti ya Meru jureo murandi jwa airstrip na Kinya State Lounge abakiuga mirandi ije igatetheria na inya muno gukira kibiashara na kinya gukucheria ageni bakiutalii aja kaunti ya Meru na arabonekete kinya kumeneria tongeria ba Meru baria bakoneka kuregana na murandi jijo otauria mwandiki ndeto wetu Gakimutagi ya gutarire warira rwariro gwakwa kieni kiandike kithoka rukwarirwa wa ntugo india karibana ribori bameneretie siasa baraba kuregana nontu bubu bakiuga buiba kwa nontu bubu bwena kiguni mono turiuria baba tikwenda tuona kieni ri bakuria nyoni na igaciara irari kiakwa na kwa nyoni ciao igaciara na so batu tukwenda kwira antu babetu bakuga gigakwa muito jukathuka tutikomei muito ri kubakwariria muntu muito ijo yetu na itutukuga kigite ate uni ngoria ira isagana yakina yaki muitone ende twirwe imutongeria tugeta ndege 20 sagana imone nti uriku ukombo kutana ndege savana na ndege 20 endo kaigwa munya akiamberia kumipinga thai no ntotware gitene kira ngwana kumura kintu kia mbere araugira kama boraisi anto baume mikindori beje bana mane Buri ndienda mbugere athai no tegeta thaka ciakwa bauma mikindori tukuma Buri tucemania aboti munya kwamberia opinga project iraretere wengwa na ndi batu atukuga atere tumara na ari kuga batu twenyume project ewe thirikare na itomekarĩtie muno na araba kuga mubango uyu kaya gukinyanira bakagunĩka muno na njira mwanya kenda economy bua Uma Amerika ukagwa Meru mtu wetu ajua patimba ugwajwa wekinya ukinyo Nairobi na ambulance okwira njirene lakini kyanyigira kiryo ndege idano nya biashara yetu ikaruguka batu turi arimi urimi bwetu bukonekana na tukona into bibinge muno turore ma the best potatoes chiomba kuthithia chips igwa nya important bikajo kuaraka sana bigeta kiasi bwao bikaunwa na nkurukia karibaba no bathiete na mbere kuthetera mwana wao Joy Karwithori waziri wa menda kaunti ya Meru nora kwina nguto cia ati nombe kubutoka gita konthe bakiuga gwakaya kuringithwa bakaumagara na kuandamana mwire bwega buri twina bareje na itwibangite uba kubanga kumwita atuka tweterete muno kinya batwe kurukia next step ende ethroje ntukwiraga itwa gitene irigare yari na twantu betu babore kuja kuandamanira muntu wetu twina bare kwe baruga nya yandiki na ikwa assembly Meru nikienda bagakorokia Joy engwa speaker mbunge ya Meru County my friend bwana Bundi
Ayubu Bundi atukwire ugetekeria nteto iria na ina ndeto kwenda kuona MCS beto ba Meru County baumerete gutetera mo youth kana ka thoma ka CS atekabutwe onto akora kwaria na akuru bagwetwa ngaimba banterekia ne atatu muntu onzukia wo kwaragia nwe kana geto kare kanwako onto ntuko tukaigwa kana kau geto na ikogo nkatwena ko buri ntemeana atakwa karo kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera ndeto cia Wairo Njuma niukambitaga ki Mutegi. Mutongeria wa nthiguru ya Kenya Daktari William Ruto na tongererie kuinga kigomano kia 11 giokuria bwa Maria na mugambo Chomba 11th Our Ocean Conference OOC 11 kigomano giki kithirite gigitana mbere kaunti ya Mombasa moroto jure kwaririo kuria na kubangira nthiguru ya Kenya gukura kiuchumi. Conference hii inayofanyika hapa Mombasa ni Ocean Conference ya kwanza kufanyika katika bara la Afrika. Haijafanyika kwa bahati. Haijafanyika kwa makosa. Imefanyika kwa sababu tuko na mpango. Na dunia nzima linaelewa tuko na mpango. Na ndio sababu hiyo tuko na conference hii hapa Kenya. 3 years ago, we made a deliberate and conscious decision that the blue economy, our oceans and waters, were not contributing significantly to our gross domestic product and also to our progress as a nation. And I took the decision that I am going to have a dedicated blue economy and fisheries State Department. As a result, in the last 3 years, we have invested 20.3 billion Kenya shillings in our blue economy and fisheries ecosystem. The cost of protecting the ocean cannot keep falling on those who did the least to harm it. And it is the reason why in the G7 meeting that I had the honor to attend yesterday and the day before, the discussion was about new partnerships, how we can do things differently. And our position, as we consolidated that position during the Africa Forward Summit last month, was that going forward, the conversation and the engagement by those of us from the Global South and from Africa will no longer be on dependency. Rather, it's going to be on sovereign equality. We did not come to Mombasa to add our names to a longer list of promises. We came to turn the tide. Let the measure of this conference not be what we pledged on the shore, but what we deliver in the waters. Akariba Kamuthanga Kabobwani na Kaunguni ireri wandine achia kariga kaunti ya Tharaka Nithi ni bagutetane kira bakuga ni kuthukanga anene kwa barabara cia ntereu bakiuga ugendi ni butuikete ontu bobomo bikibiki tiona gukorokera batumagira kinyantigiri na erombare yaona ndi ni kire MCA wao Kenywa ZM gutonyera kuona na kubakurana na Kinyamara giketa uria makena wambabwa gutareri. Kariba Kamuthanga Kabobwani na ntura iria ikwiretie ni bagutariria mathina maria bagukurukira ni untu bwa guthuka kwa njira aria bakuga nginya ni batigire gutumira bikibiki batumagira mang'oi guntu kuuna nginya riria bakuthika mwendo wao bakamataga mathanduku na kiongo na tubikibiki twagurite twakubondabondaga itounekangire twachokere mang'oi twatere bikibiki tuthiana mang'oi tharire gwabura twathiaga mianka ya 1990 buto thiaga kwa ukaongoni ere karibu gututhukia wana twathi na age gutie gwira ye no baitu akabirwe mata mathandu kuna kiongo
kuma barabara itugathi into kilomita 100 tukwematite antu na kiongo. Ariuga njira jionthe ni ithukangite bationa na imwe iria bengitumagira aria bakuga bona batikumenya beke thirikari ya Kitui kana ya Tharaka Nithi. Ruani antu bana itikiago tigani kuga bakwa bareke batiga mboi na ng'ombe no tukinya tu twathomie tukwera wimbio eta wa Kenya ye munde ende tu tukore kama nyekiga atwaithirwo ni irema watuika utwithitwe na irema no abutuka ora tukariuka na ata twabangirwe numu thirikari tio tutie tweba Kitui tutie tweba Tharaka Nithi tio tukari ogu ni batariritie nkinya marori makugira muthanga guntu kuumate kumba kuthinao muthanga ya rori nanga ni ukwame na igatura gacokere nderi ende kamanyeki akarirwo ogu takaya urirwo ogu endo tie bande no ari kutumba ku benefit nio werigiro wao ni atongoria bao wale MCO wao Kinyua ZDM na mubungu wao Gitonga Murugara kubathondekera njira ino muntu wetu Gitonga Murugara ta MP wetu aturaithe na metho mairi tabura athunguthite akiwa na thiete ngavana na gwire no tumwete ya MP ni ite kumurema kwa una turaithe na metho mairi. Nkiripotera Wero TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabo. Mutegeri ni ndaika 16 akicia gituka nyuma ya thaa 7 cia muthenya agatone kanya gakunogoka no indi ukaumagaruka mutambone tugacokere nyuma ya kagita gate kuraja na Nteto Nkuruki. Poshmark Meru College ni kwa kanya arita bonde barabarikite form 4 kuigwatira umenyo bwangu gicia ubundi na utea. Turi na courses mwanya ta beauty and hair dressing, computer packages, foreign languages ya French na German, cake baking na pastry, barista na mixology, fashion and design na ingei nyinge. Ujokane bwetete na mbere eja wigwatire course yeku kureo. Turiongere Ntege Plaza ngoroba ya Ithato town ya Mutindwa. Kumenya manto Nkurukito ringere thimu namba 0754 244 kana 0700 819 685. Poshmark Meru College, skills in marketable courses. Tuko filing season, the most dramatic time of the year. Got to file and pay. Me, you was in stress. Saturday night be June 30th. See how you extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufile ni kitu moja, kulipa ni ingine, na lazima upande zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Mimi niko jua kali. Usipolipa, unachapa mapenzi kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio unafanya. Hey babe, kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Round here, make sure we file returns. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. This is quite a game. It'll be a free kick. Ecstasy, euphoria, and emotion overflows. Mutamani yoka yothire otweta kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia botwaja gairo bitego tutethia neke hai to korega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngoro chako na guchenga iko chenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins
ituigitwe kiriro kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithitu na teknoloji ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Nuina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki note abo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bwega bwa mwiri nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri Agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutu county na cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Football fans, the world stops from the 11th of June to the 19th of July 2026. Watch all 104 FIFA World Cup football matches live on Azam TV. Get your Azam TV decoder today for 1,000 shillings for a decoder only or 2,500 shillings for a decoder and a dish, and enjoy unmissable football action from the comfort of your home. Visit any Azam TV authorized dealers countrywide today or call us on 0709 844 000. Azam TV, the official broadcast partner of the FIFA World Cup 2026. Matarajo tano kiri murimi ureterine Joymax Animal Feeds. Murimi menyera monoro igua ngombe chiaku. Tigira ni kunyoro uje bwega ichikona chumbe kungana na kubangania iriora kubatere. Murimi tigira akami na gikamiro kwa ngombe chiaku igie kitheru. Nkuruki ngombe ni batere gukamwa ura kubatere madhajareza batere. Murimi tigira ngombe chiaku ichikukarankana tene ntheru ichikumama Antonia theru na nkongoro ni ntheru ukagondokera kanoringa ngombe chiaku. Rira ngombe kwewa njau tigira njau ni kunywa kithana madhajeri jambere nyuma yayo chiarwa menyera meari bwega na kaire murimi tigira ngombe chiaku ni gutungaturwa nenda gitare uri no menyo na kinyani kwewa nchacha mukagita karaka batere. Joymax Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited, chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo timu ndogo sana. Ni wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje chakula? Ni Joymax Animal Feed. Ndio. Joymax Animal Feed. Surudia ndo ni sauti. This June, step into a bigger entertainment experience with more to love on Us. We're talking more drama, more action, more unforgettable stories, all waiting for you. We're opening up our world of entertainment so you can view more. Okay. This June, pay for your current GoTV subscription and we'll upgrade you at no extra cost. Bwega mutegeri no tubagwitana mbere kuthingatĩria nteto ciatu tugicokera kaunti namba 13 ya Tharaka Nithi yaumire na kumenyeka ni baingi ja Stronghold nyuma ya kujuria kura cia Kibaki kithurano ne gia 207 amona bubo namba jiteka inge imono indi ni namba kuchanagirwa bunene gwikira baingi utongerio ni omuntu akigeria kujuriria gikabu kiawe kiuria kira kinene tukwenda guchuria nikethirwa kura yu akariba igagwa murutira jacio maendeleo kana igwetagwa Stronghold rietwake na muno thaiji munini wa rais aumite nteriu na giki ni gichunji kebire kia rugono rwa mwanya gikabu kia Tharaka Nithi ureterine ni Class Chabari. Ni nyinyi ndio mnaamua. Kiti ya MCA mnaamua, ya mbunge, ya governor, ya senator, ya women rep na ya rais, nyinyi ndio mnaamua. Si nyinyi ndio mnaamua. Kwera gwa tata igotatania na gaetunia ikaithagirwa kinenkanirwa.
Tharaka Nithi na wendo obwao kiri mutigaire Presidenti Mwai Kibaki iba muringire ekura na wingi ebwao burabogana mwanka atwika amutongeria agwa amugongo kwa tamu yake ya chiere. Na Kibaki maina maendeleo mega muno. Kiuria ni atiri ni baita iriko akaribantere cha Tharaka Nithi bonire kumania na utongoria abubu obwa Kibaki burana njira ayakura achiao irio bonekanire. Tharaka Nithi kuringana bura twaturite ni kwega riu nuntu kwina maendeleo ingi, twina lami, twina stima, kwina kibikibi cia Kibaki, ni tukuona wiru wa Kibaki ni mwega. Kibaki na turirikanite nuntu gaturutire thinani ni muntu agachake ne thina wikirite foundation ya nyomba ne foundation yegucha iri faito. Kibaki ni atethirie Tharaka Nithi muno gutikio kiaribo barabara ire itagwa Matis Road. Kibaki nwe wa mithondekire na nukwana ni barabara ire mbega wanere thiete cia Kariga gwachuka gwayana ka branch kanini bau unwira wa Kibaki. Kibaki nwe wabangire atunengere university babachuka na au kama itamengi muno aina special interest nikenda gukugukira gukula akareke ari mujumbu wa Nithi nanenkerwa assistant minister ndeni kugwa ni wale wanjira ya gucokeria ntoma Nithi thank you kuringana na kureire maringite nuntu na gitikia assistant minister kiari gitikire kiu nikio gitikiria Tharaka Nithi yonete kinene muno up to that time. Kuma kiri wathani ebwa Kibaki mwanka athaino kaunti ino nithiete na mbere na kwithirwa kiamukira kinya maendeleo omaingi kumania na ntobobo ukionekana antu baingi barabara mbagite kia urais bakiya kuromba akura achiao ntere ino gitumi kiongwa ni gutukikana antu Tharaka Nithi baringa akura na urumwe kura ino cia antu Tharaka Nithi chithirito ikibaguna ata arira barombwa ani atongoria baba ethagirwa bakiromba ite ebia urais na bakabatwikithia marais nawe twaringira Uhuru nawe Uhuru atutoborithia twikirira lami guku nginya twakorwa turi caca watwauma ntakani. I would say that cionthe ni to support it but the ino ni tukuga thank you ni the current president uri kununtu watu nengerete giti kinene muno kitu tano na Tharaka Nithi kiti kia deputy president kile kina Professor Kithure Kindiki. Tumekuwa na Rais Mwai Kibaki ambaye ni rais alikuwa ametufanyia mambo mengi katika sehemu hii na alikuwa mwenzetu kutoka eneo hili la Mlima Kenya. Tulikuwa na Rais Uhuru Kenyatta pia akatufanyia mambo mengi na alikuwa anatoka tu hapa kwetu Mount Kenya. Kumaniana alieto aliaga alira akari iba Tharaka Nithi iba thondekire kumania na uringi ikura abwao matunda imarikitie na kuonekana amagi siasa na kinya kiri thirikari ya Ndagitari William Ruto ira ni ithatu kuma kiri wathani ebwa Kibaki na ari rais wa batano nthiguru ya Kenya. Kuma thirikari yetu tuthuranaga tugitagwa stronghold na tukirungamana na muntu umwe tutionete utethwa na uriku gutiga tamu ino no tuonete utethio munene muno nuntu Samuel Ruto nuo cokete akona upata wetu twi Tharaka Nithi kuringana na tukoragwa tukaragia mugambo umwe nonete raundi ino na tutethetie muno nuntu nake kuma tutuire kuma nthia ombirwe tutanabe wa gitinkinya kia minister twi Tharaka Nithi lakini raundi ino atubete gitikira kinene hapa Tharaka Nithi county. No any other community could have believed a son of Tharaka Nithi county, one of the smallest county we have in East and Central Africa, anaweza kuwa deputy president. Na saa hii tuko na deputy president ya matuna. Na sisi tunategea pale. Your Excellency, you want to assure you are going to give you a second term. Na sisi tuko pale. Na hapo hatubanduki. Hata hiyo kiti ya rais tunajua tukifika 2022 inakaliwa na mtoto wetu anaitwa Professor Kithure Kindiki. Professor Kithure Kindiki ndio naibu wa rais wa taifa letu la Kenya kwa mapenzi ya Mungu, kwa sababu huyu mjamaa ni mtu ambaye anajitolea kufanya kazi. Mimi nakwambia wewe profesa, usijali na wale wanakudharau, usijali na wale na wanakutukana, usijali na wale wa matusi, usijali na wale wanakudunisha. Siku moja watajaribu kukusalimia kwa heshima, watakosa nafasi. Ukikuwa rais wa Kenya, Chuka ilikuwa referral level 4.
Your Excellency, sahi ni level 5. You are the one who kuweka signature ikakuwa level 5. You have supported us mpaka tumekuwa na ICU, Your Excellency, where some of the equipment you've given us for placement ziko pale hospitali. We also want to thank Your Excellency because you promised the County Assembly of Tharaka Nithi that you'll give us a County Assembly chamber. Your Excellency, I want to tell the congregants here, already yule contractor ulituma anafanya kazi usiku na mchana, and he said he'll deliver the County Assembly in 4 months. Tukuga thank you ni the current president uri kununtu watu nengerete giti kinene muno kitu tanona Tharaka Nithi kiti kia deputy president kile kina Professor Kithure Kindiki, and still no tukuona wiroria akuruta nonto netukuona promise tena kututhondekera Nithi Bridge kwena mathoko ambiritie mengi muno within the county Tharaka Nithi na barabara imwe ciarĩ nkua ni cionthe amba gũkua mora. Antonia Rugonora mwanya gikabo okia Tharaka Nithi, Peter Nicholas, Chabare. Nio tugwikira gatanta nteto cietu ni bwega mutegeri no ntumba kwithirwo gwatanirite na onikire nteto cietu cia thaa mugwanja kwendera kagita gaka thongi na weekend thongi etana mbere kuthingatira mibango yonthe ya Weru TV onimbitagwa Dorcas Wakari.